Mi nismo umorni od sviranja, ali smo umorni možda više od putovanja i od tonskih proba i to. Tonski proba su kuci, da. Kad bi postojao rock'n'roll bez tonskih proba, mislim da bi mogli svirati do 80. godine. To je jako. Ja volim pecat. Znači on obično idem neku jezero i pecam. A on se voli voziti na motoru. Zoki voli, on njemu voli, ima problem sa alkoholom. A Dida, on gleda gole žene, on voli gledati gole žene. Vrlo često po tim plažama, hoda ovako gore dolje i gleda gole žene. Tada sve ima neke svoje Šoki najviše on obožava gledati pse, kake. Svi imamo neke svoje Doktor Stipe će objasniti. Ovo su pičke. Naravno, piši djevojke, nemoj da Znači, da bude korektno, napisat ćemo funkje. Ne, kako se kaže? Punce. Kako se naziva? Punce. Znači, punčke. 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 I one idu tu. Onda je bit. Ovo sam ja. Ovo je Zoki, Mile, Šoki, Deda, Sluma. Zoki prvo krene tu. Onda ga Mile prati tu. Onda Mile jedno trenutku ide tu pa tu, a Šoki odavde odmah krene tu. Ja idem tu pa se vratim, a naš menadžer odavde, od ove točke koja se zove point, kreće do tu i to je znak da kreću svjetlom. Glavno, to je to. A punčke na kraju dođu tu. A to se sad ne vidi i to će biti kasnije. Kjera publika je boljša? Slovenska, hrvaška? Pa, najbolja ona koja osjeti ono što mi njima dajemo, pa oni nama vrate, pa onda mi to opet skuhamo pa njima vratimo i onda oni opet nam vrate i to je, mislim, univerzalno. Pa večeras je bilo i duplo nego što treba. Svaka čast publiko.